Na Mbula FM rake tale taki. Gonga elambasa Mbula FM namba 2 na sere. Ando tale tak na borong na Mbula FM namba 2 na sere su. Tau vai tu garaki au reba tu ni stima au ando tale tak na borong na Mbula. Tolo bina Fiji Mbula FM namba 2 singa toka. Mbula bina era roga Mbula FM namba 2 tikola. Mbula FM namba 2 na sere. Misambula, sai koyongona vakaleleka ni nonda itukutuku. Era mai sota kabebo saki ni kua na vakailesi ni minisitiri ni vakayangata kingele, me vakandeitaki na isau ni sudu ena kambani rua na Fiji Cooperative Dairy Company Limited kena Fiji Dairy Company. Vakaritaka na dareketa ni tambana ni manu-manu o tamasi tunambuna, mai toka na duindui ena kambani rua ena tikinongo. E kana vakalesi liu ni Fiji Dairy Company Limited o Sachida Nand ni veikango ena vakandeitaka na 20 ongo. Ero toka ena Fiji Cooperative e ruanan rau onsambul kava na dau susumbul Macau karavakanui kina kambani ena kena rawati na nondra ilabu membula kina na nondra matubuvale. Tukuno Nand ni ngonongo e volia na matanitu e $1 million na kena veika me buke iranandau susmul Macau. A may rongodi ena matavele wai e suba ni kua na wakatutu na Mahendra Chaudhry na iliuliu ni Fiji Labour Party membaleta na kena tu wakawawa na noni totongi. A may totongi taki o Chaudhry me soma e $1 million ka me wakauta kede mai kiwiti na nonai umay lavo ka maroroe tumai Australia. Wakaretaka ena matavele wai o Anand Singh na lawyer nei Chaudhry ni Sarui Saulevu nei totongi kamai taua. E kaya nei buke ni buniwala tunde ni tambana ni wakawure kaukaua o Malakai Tandulala ni sana toki tiko na koro o narikoso mai kandavu e nemba kiongo. Go e bu mai na veve saunin raki kasa laki buna na kena dhurumayani na lomni koro na ua. E kaya o Tandulala e nemba iksaoti a toki na koro o bunindongoloa mai dhakon robe ka toka e na ve mama ni $1 million na kena isau. Kinigito, ena sang ni lewena na nonda matatimi ni Vodafone Flying Fijians o Netani Talei ena nonda tau sota ke Itali, Tonga, ke Samoa ena Wulamayongo. Mai mabo o Tale ena nonangito ena timi ni Newport Dragons mai welesi ena mada saoti. E tukuna nandauni webakatabulidi ni Flying Fijians o John McKee ni tiko e levu na dorbo kararao ni Sosomitaki Tale ena timi. Sama idha wekere na vakaleleka ni nonda itukutuku ni temo demanda. E tale tak na Radio Fiji 1 na mwira ni nonda bonua. Ando tale tak na borong na Radio Fiji 1 singa toka mbole ni station ni alumatua. Ando tale tak bale na borong na Radio Fiji 1 station ni alumatua ilo toka. Ando tale tak bale na borong na Radio Fiji 1 mandi na station ni alumatua. Au tuloy korbo Ando borong lewe na station ni alumatua na Radio Fiji 1. Ando borong na Radio Fiji 1 na station ni alumatua na mandoi tele. Na Radio Fiji 1 nandu mai vitina bonga ni BNN.